emva komshado omkhulu obentomezolo laphayana eDizungunes Weddings and Conference eHowick eMgungundlovu ePietermaritzburg. uKhuzani uselungiselela-ke isigcawu lapha Monday lapha okuzobe kukuhle khona kudelile umshado wesintu-ke loyo. Uma sithanda sithi siyabheka laphana abade beyile-ke le eMaritzburg niyabona abantu bebahle benjani. Umavava loyana iNkuzimalanga leyana ephethe amatekisi abangani bakhe uKhuzana nabantu aphila nabo kade bezomphahla osukwini olukhulu kangaka. Lapha-ke sibonga nje ukuthi wathi isithombe lesi silayikhwe abantu more than 342,000 khona laphana-ke kuFacebook, okuyiyona nto-ke le engithanda ukuyihalisela kakhulu. Cha, abantu bayenzile into yabo ukuthi besilakhe lesi sithombe lesi. Kuyophinda lokhu kwenzeke nakomunye umuntu-ke akumelanga ebese sikuphakamisa kakhulu bese siyakhohlwa ukuthi no, abantu bathande isinqumo esenziwe uKhuzani. Nathi-ke silokhu simtuse kusukela ngesikhathi amemezela ukuthi cha, siyawushaya imandaba ayi-15. Lapho kuzobe kukhona abaculi abathize bakaMaskandi nabanye ama-genre enobabona-ke laphana kumnandi kudelile. Intokazi le cabakithi uNonduduzo okaMathenjwa yale ngwavuma emanyiseni ukhethile uKhuzani imbali yakhe wayibuyisa-ke laphana-ke kwaMpungose-ke. Lapha-ke bafowethu khulekani, nivumeleke ukuthi nize lapha nizoba yingxenye kuzobe kuseduzane-ke kubo kwaMpungose laphana kaKhuzani kuzobe kuseduzane. Lapha eHowick bekade kunenamba efunakalayo kuminye abantu abathize engathi nje zicukuthwane ngolimi-ke lwasemzini, icukuthwane. So ningamangali ukuthi kanjani la konke kuzobe khona umuntu kuzobe kumnandi, omakhelwane abantu akhule nabo ayedlala nabo ibhola aqala ukucula nabo. Siyathemba ukuthi bekhona bezomxhasa-ke kulolu hambo lwakhe kuzokuhlangana kuyobe kudlalwa kwisiteji kukuhle-ke kushintshiswana bakamakoti abakamkhwenyana. Isintu-ke nizobona ukuthi sihle kanjani nanokuthi-ke sithandeka kanjani. Sithembe ukuthi-ke kuyohamba kahle kodwa basazolungisa-ke lapha kusese uphase 1 lo enobonayo kusazolungiswa-ke lapha kulungiselela ey'nkulu ngampela ey'thize ezobe zikhona ney'nkosi, amakhosi azobe khona la ezoxhasa-ke wona-ke umcimbi kaKhuzani lo oyingqayizivele. Kuyaqala ukuthi-ke utrend kangaka ukuthi umuntu uyashada, hlezi beshada abantu bafowethu asikaze siyibone lento. Nabantu ababetrenda before babengayitsheli ukuthi kunento ekanje eyokwi-trend endimeni kaSkandi. Abanye abafowethu-ke nabo-ke bayenze-ke lento siyayithanda inhle yasigqugquzela ukuthi nje siveze ubuhle bethu singabantu abamnyama nanokuthi sixhasana-ke kanjani-ke. Sobuya sesibuya nenye ividiyo-ke lapho-ke sesizokhuluma-ke izinto ey'ningi ngayo-ke lo umcimbi oyingqayizivele. Udwende luzobe lulapha ngeMonday 15 kaDisemba 25 khona eMandaba kwaMpungose eduzane nje kwakhona lapho kuyomunandi kudeliwe. Kuzobe kuwiswe iy'nkomo eziwu-20-ke lapho-ke lezi nje ningaphuthelwa kuyobe kumnandi kakhulu. Ongayanga lapha ebeseduze-ke asazi ukuthi uyobe ehloseni ngoba wonke umuntu uvumelekile ukuthi afike laphana iyobonana khona. Kusakahle.